turi nimba niwiganire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi nibyo ubuzima bwa mbere ego nari mbayeho neza nari meze neza ariko nibaje nawe nyene twarahura nabyo mugabo ntabwo byari bimeze nk'ubu iyumvire ko ufise inzu nziza kila kintu cyose mugabo nturonka amahoro bimaze iki amafaranga yacu yonga amafaranga dufise ngatumariye iki ururuzu runini dufise rutumariye iki ko atakintu na kimwe ko atanyungu ni kimwe ibibazo ni bya bindi amaso yawe aracyakoroka kwa mosozi byo gahinda ndacyagafise nihe nyungu twaronse be tuve ngatugende nimba nkunda tugende be ibuka kuri anniversaire yawe nakugurira ifana n'igitumbura wahora ubijuka nezego raba kuri anniversaire ngene waruhaswe gufa be rahaba nta mahoro ufise sishobora ndabikubariye ibyo byose ndabyibuka na kimwe cyose kibanda ariko ndacibuka ariko sishobora ubwo mbere twe dufise ibibazo by'ibyo tujyana aho turyama tugira n'ibibazo by'abantu buri kintu cyose cyaba ari mugaje nawe twari mu rukundo rudasanzwe twarakundana twari romantique ukuntu kintu umuntu wese yahora yifuza kuba nka jewe nawe we ndishobora kugenda maka mama garutse ibuka mara twizeye dusigara ibintu byo tumucungira ibyabaye byamaze kuba umwana inda wateye bazobyara bazogira ahubwo mureka byare ibyo mubwira Jonathan n'umwana tunamurere nashaka byare n'abandi azozane tubarere ariko shika gutakaza ibyo zigize kuri mama kiri cyambere nishimiye no kwimana yabaye umugore mwiza umugore atahora umugabo wo mu bibazo yarimo uri umugore kiri umugabo wese yo kwifuza gushira mu nzu be merci beaucoup mugabo icyo kintu ndakubwiye ucyumvire ko ndanezero ko nigene ushoboye kuntahura yabari babagore bari gucyo bafata inzamba bakatangura kuvuza mugabo uranahura benzo gukunda mbaka umunsi nzo kwitaba Imana love you be kunda kandi don't cry okay don't cry again be okay don't cry okay be ne Vincent kwereka n'umuntu akine basi no kubona mu maso atakuronka mengura ahantu menga sinzi yuri man turashaka kuburira umuntu hejuru amboze ntimumbona Mureno misi usigaye wisiga ku munwa hagatukura ikashari kano kwikuramwe ibibazo nyene ugira umuntu yiryohe none no gumana ibibazo gushika ryari urazi ko papa gwaye Muzara gwaye gwaye bujyana arondera gusima amafaranga aha navuga ati uno musa atabwije ataheje ntegezo kumurondera makanda kuronsa tudukana mbere bona bampagara izi ngira wabiguze guhereza na make y'ingero nene uvuze ko ushaka kuja kwa muganga ugurisha ibi nawe bwawundi ndawe byaracanganye mu mutwe Vincent cyo ubusiga usara cyangwa uracakomeye nka kwa kundi Jesse ndagutahura neza Jesse nzi ibyo uri no kuri kwimana mbeko ndiko ndumva yandi makuru gashaho ngugomba kugura ibigwanisho by'ikintu none wewe je mana yanje Jesse nvade tuzatufata igifungo tugusenge tugirene basi tuze tukubohe tukujane masenge igifungo kibiki bakubwiye ko ngwaye ibisazi batwara abantu bagwaye ibisazi mu masengesho je ndakomeye oya reka wowe bibuye gusiba guta mu barabara naye bikubuza amahoro mu mutima ndaziwe ko ari byinshi uburaje kuntuka ya Jesse niko ndagutuka ndiko turaganya nkangishiki na gisazi nta uri kwabwira undi nabi twese na Jesse no kwifuriza nabi mbone ukuramera nabi sibyo iyo ndakwimaka kanya ko kwicarana nawe ntuburi kurambira amajambo nkayo hama niba papa yarembye sawa ndibaza neza yuko
niba barakubariye yuko ndiko ndagomba kugura imbunda ntabwo ari byo ntabwo ari byo ariko ku bukene maze iminsi mfise urumva ngo bagomba kuba umusitari wo ku rwego rwo hejuru wewe ya ndazi muri no minsi hari abantu bamaze igihe bariko baransuzugura ariko ngomba gukora ikintu ku mpamvu z'uko ndenganye gusa urumva ndenganye nzo kuyimva ku radio bariko baramvuga ku mateleviziyo ku mateleviziyo bariko baramvuga canke wewe urabona wewe urenganye bavuga ati urya mukobwa musaza we yarakoze ikintu cy'amateka icyamamare umusitari wowe nyene ya kandi nk'abantu sinkuri imwe gusa mfise yuko ugomba kuvura nimba ari hehe uguma ugenda wenda abakobwa ubabesha gukuragura amafaranga nimba ari bikugenda uragura numbatse we mafaranga uko yakura hehe ko niko ndagusaba nayo kuvuza papa kunyereka ibindi bintu papa umviriza papa genda mugerageza uburyo bwose mwe na sister murondera uburyo mugira iki murondera amafaranga mu muvuze kandi narumvise yararose urujaspora sister yararose urujaspora uruki urujaspora mbese ko zino kuvuga mana yanje inde yakubwiye ko murongo netse ko numvise simaze iminsi ndiko ndavyumva ibyo birabitohoza sha ibyo ugomba byi akantu ubonagaye bantu barushe kuri isosi baki babaje gusa na papa Rems umva tora ugende ukadandaze amafaranga baguha uvuze papa nana yandi n'amatushe yaranahetse aho rero nta n'ibihumbi 20 baguha angahe 20 iyi shaba mama yose genda ndaza mushikirizo uko nyene sawa muga gusa wewe ngende neza muri no minsi wenda bona biga ibyawe namanyanga gusa byango kubicyamamare icyamamare none mu bintu byahe kuba umuririmbyi kuba umuye ndovyimenyera we gusa none uzokumva Vincent yabaye icyamamare mana yanje wewe nyene jewe sawa katurindira ibyawe murakoze kumpaka ndiko mari 10,000 amwe mumbwire muzengo Paul ego gahungu ndakubaza hari ikintu cyantangaje cyane nyabaki tuvuganye umwanya munini ariko ndabona umenga wewe warahindutse kuva mu gitondo nanzoguranywa wewe ku gihe cyose nkunda kubona umeze ukuntu wanyoye inzoga kenshi uyu munsi byagenze gute ndibaza ububasha bw'iwanjye ububasha bw'Imana ushatse kuvuga nshatse kuvuga ko jewe aheze nk'amezi 3 nanywa inzoga kandi wewe gahungu nzi ego wewe kandi abikubwire rero ku murire kurumva hama jewe urya gahungu wabona umwaka uheze si gahungu ubu kurumva gahungu wabona agenda atembagara hasi anywa inzoga anywa itabi anywa urumogi si gahungu kandi ubona ubu gahungu ndiko ndabibona si gahungu wundi ni mushasha gahungu yarahindutse Imana ishimwe cyane hama byashaka kuyegereza Imana igihe kimwe tari kumwe abatwari abahungu 3 nagiye wakane tugiye kuyiba muri abo bahungu 3 naje ndi wakane umwe yarafashe yarakubiswe gushika arafa kurumva naragigumiye ndatinya no mu mutima numva biranse kurumva nate ntangura kuyegereza Imana gushika n'ubu nukuri gahungu ndaryohewe cyane bimwe bidasanzwe ndumva ndyohewe cyane kuko kuba warahindutse ni bitangaza Imana yikorera nukuri ariko gusa ikintu no gusaba nuko wogira wofasha nabo bandi mwari kumwe ukabarondera vre mukababwira bagahinduka uko urabona ko usigaye usa neza rega wasa neza naho wifata nabi urabona ko agasura kahindutse wabaye uwundi sindiko ndanatora n'ubwenga ahubwo ndakubonye natangaye hama ndibaza je naragusabye urukundo urambwira ko bidashoboka kubera situation mbonamo sinzi ubuko wanyemerera urukundo gahungu nukuri kijya gihe vraiment
byarangora cyane kuko nabona ibintu urimo siniyumvira ukuntu wohinduka ariko ubu unyi ndabona ko wahindutse umeze neza vraiment ego nibaza yuko igisigaye tuzoyaga sivyo nta blame ariko tuzoyaga umwira basi niba nkaza kukura musumunsi umwe bo ego karibu cyane nta kibazo sawa merci ego karibu murakoze ego mwakoze cyane kutwitaho Hama ikintu cyitwa guhamagara sikindi ibyabaye byarabaye nta muntu asubiza inyuma ibintu byamaze kuba ibyabaye byaramaze kuba nta bihe twashobora gusubiza inyuma nacyo bituma twarabyakiye nk'uko byabaye nyine tubifata ku nyine sinzi icyo washaka ariko ubu ushaka ndagusaba sibyo umwana turemeye tuzobafasha icyo ushaka cyose buri kintu cyose turacyane tuzobifasha ariko nashaka ndagusabe ubwire ibanga ntihagire umuntu n'umwe azomenya ko utwenda yagurahera icyo nicyo kintu kimwe gusa navuga ndagusaba so sindabivugishije umuntu cyane ngo kugira ngo ndakubwire ngo tujoge icyo tugufashe icyo ngo bibe iby'umunwa gusa si avance yo kukwemeza ko icyo dushaka cyose nzo ariko mureke birahari nizere yuko atarukundo runini yari afite ahubwo icyo nicyo yashaka amafaranga yashaka ngayo ngaho amaye mahasa niwe yabyara zucu yazana mugabo wakundisha cyo ko madame yabikubwiye rizobe ibanga no kubandikisha abana nuzobandikisha amazi ku mazina yanje okay nibashikana imyaka 7 n'uzucu bazana ngaho Hajye mwabonye nkotse umugore aravuga umugabo aravuga ucamaza ko nabandiro reka hajye umuntu yabaze sukuba kabari kiguruka amafaranga yanyu niyo mubona ko narondera kuri mwebwe biyo nza kurondera amafaranga sinari kuza ngo nidirike ifaranga nyine hama nkareka kuri Rwanda twari akira amafaranga yanyu siyo nyine ikindi naco gutubona ko mushaka ufata mukangira nta kana gatoyi utege kuko wishakira umwana ni ugira ati ntusimbe barabara hama kabikora nyine wabibwiye je nanje sindi umwana muto cyane wobwira ngo nzobikora ibanga n'ibyambere ntimwabigize ibanga ntimwambwire ngako nabarabye mudodo erega mubwira candurande cyo nabadana nakirose okay amafaranga yanyu niyakoresha ibindi mukino kandi umwana nzoba sinanzi ko ibyo gufunga mu bihagarika uzwi mu gayana ikintu hinangaje nuko tuzi neza ko umwana yigwa n'amafaranga none ubu mwana uzongera gute ata amafaranga uzofise bijya kugendera gute so iyo nza kuba nka wewe mu gihe ndaba nariyandaritse bampaye amafaranga nari yatora kugira ngo ubuzima bwanje bubandanye bugenda neza ariko sindakubwira menshi shaka ndakubaza ko wese amafaranga ikindi kintu ushaka ni iki cyangwa uyabona ukubaza ngo amafaranga make izi ni miliyoni zimwe naho nzoba dimero nitse nabwo niwazishaka nzokongera birahinduka kunsuzuguza ibyanyu reka kumfata nabi nkaho ndi umwana kubishira sanfise amaraso yawe ikindi naco ubundi ni amaraso yakuva mu buryo butandukanye n'umwanda kuko umukobwa yatari wawe bamufata nk'iki sinzi ukuntu nabivuga iyo wabitwara benshi babayeho neza gusa umwanga mubaye mu nzu nziza mubaye mu magorofa ahubwo ikindi naco ntabwo twaje guterana amajambo sawa ikintu cyatuzanye ngaho ni ukukubwira ngo ati ugira ibanga hoho ni mudashaka amafaranga bazi kugira ugira ibanga ushaka tuguhike cyangwa ushaka tugufashe gute yakuvuga hari ikintu kitegera cihisha ni nkuko niyo mukobwa twahinde azobisha amezi 2 amezi 3 ari ikindi kuri itera ikura rero mu gihe nabyashyitse natwari ndabibona sinzohisha amaraso yawe mbe niba amaze atabana n'abandi nzoca mvuga ko batagira se ikindi naco bashaka kuza bari fotokopi nawe bazovuga abana bo kwa nakabasana berahiye bico ndabihaye nzovuga karabi wako nabi wawe bihakana handi okay kagore kagufashe kagagushira mu icupa nkaho umenye vuga yandi majambo yose ntunyitire umugore ngo nakagore sinkeneye mu ndose kusubiza amafaranga okay ikindi abantu nzobafasha utegereza kubafasha ariko ntushobora kubafasha ngo ni kubera ngira ibanga okay none ushaka iki shirire kandi amubwira ikintu kimwe uretse amafaranga ikindi kintu ushaka ni iki vuga none wenda kubaza ikibazo kari kubona ko amafaranga yawe yo
afise akamaro gusumba ikindi ico nyene wishimiye uvuze ko mugumana naco nanje nico nifuza nawe akira amafaranga yagumana rega nawe yakubera nta muntu wari wobera hino wawe ikintu kimwe no kubarira ntiwasa amafaranga ufise inda urukundo umwana abana bari bazorerwa n'Imana okay bazorerwa n'Imana gusaba kuja imyaka indwi uzobajyana ngaha urabona neza yuko amafaranga ari ibintu adafitiye ku bushobozi amafaranga arashobora kugura kila kintu cyose mugabo hari ikintu kimwe adashobora mu rukundo by'akarina ashaka urukundo rwo ku ngufu b iki ni kigeragezo kirimo mugabo ibigeragezo biragira iherezo icyo nzi gusa nkunda gukunda cyangwa reka tumureke ashaka bivuga ahantu hose ashaka bipibiri ahantu ari hose ashaka okay twamuhe amahera aranse n'Imana mujura abona yuko atakoza dufise n'ibyo muri kavuga igikuru uko genda bizi kandi nkaba nzi n'uburyo bwavyabayemo nawe ukabubizi none sinzi nayo amafaranga icyo bikeneye bazovuza nawe azokoma reka nkubwire ngo niyavuga ikintu c'umwana nta n'ifaranga na cumi azotora icyo azovuga akeneye tuzogenda tukigure hama tumuhe nta mafaranga adashobora kuza mu kiganza ciwe avuye ngaho reka yashaka avuga abantu batuvuge kuko uwanse kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina sawa hagarara hunyere ni sawa hagarara hunyere ni sawa nyene ntona ko ari sawa ntona ko ari sawa ubure neza uraje kwibura sobo turaje kwiba Imana kubabarire kwe Imana ibabarire ubu je narakijije mama n'abasuma musamenyegeza mu mana aho uje kwiba intuza telefone ya bosi mara ni wayibura tware ifurushati cyangwa imbugitano kuri kwimana ugomba kumpebesha akazi we nibiki wewe uje kugira iki nkurenga subira iyo jumva nakubaza ikibazo nyene ndacishura ndibaza imyaka yiwa wenyine urayizi wabaye umukapiteni w'abamara none wahindutse we ingero wahindutse niko naje nahindutse we ego ndakuzinga nongera ndakuzingurure subiramwe uvuze nabaye iki ndakuzinga nongera ndakuzingurure ingene wari umukapiteni w'abamaraya urahinduka kandi urasubiye naje ubu narahindutse no gukubita ikupunyene naje nawo nkubita sinogusubiza ubu rero nawe wahindutse niko nahindutse ego narayakiriye Imana kuromba kandi warayakiriye turabe kutansubiza murakijijwe tugende ndagutwara yakamanye ntigato kuriyo reka mu mana boss cyagisima kiraje yegeza amafaranga igisuma nyawaje gico karibu sawa uno musi ndagucunga nakubwiye nizana amafaranga aratwa uze kundondera aratwa naye kumwamba magengo atwa telefone rindira ndagucunga gahongura gwaye oya bashaka kutubisa twavugana n'umushitsi ngende uyo ariba uyo nimuze ko nusuma n'izishyo ya nta kibazo genda ubandanya sawa reka ngende wibye ndagukwega ayo matwi ico kirahuri yo gishira mu mufuko reka ndagitwara nicungira hajya ku muryango wihana numve bagize ngo ndagukoropa nkarambo ndakwereka kwanza ngiye kuba ndumviriza ubutumwa boss ngiye kuba ndumviriza ubutumwa mbwa ndumviriza ko mukoma induru ya urakoze cyane uragwaye kumwe ngo nyine nta ufise ikibazo oya singwaye umenguraga kuko kagwaye kaguye mu mavuko kagwaye kaweka singwaye tugufashe iki kandi ndibaza ujya gahungu mwabona imyaka iheze si gahungu ubu gahungu yarahindutse gahungu abona n'inzoga akanywa itabi agakora ibintu bidashobotse ubu gahungu yarahindutse yariyakiriye ubu ni umuntu w'Imana gahungu abarundi bayamaze ngo imbwa ni hebi yarara habwo birindiye ko digwira birashoboka yuko nawe we usanga ari kwera waba wabuze amafaranga yo kunywa inzoga umaze igihe kingana gututanya inzoga amabofe ndibaza ibyo kuravuga
nicyo mvuga gusa ariko kuri icyo gihe sinarayakiriye ubundi umwana w'Imana. Okay, reka tubishime be ashobora yakishije. Sindavyibaza none ni igiki kiba catumye uheba inzoga reka kuheba inzoga ntibisubira kuba wakigeje no shaka kumenya impamvu yoba yaratumye ubiheba kuko habaye impamvu ituma ibintu ndashaka kumenya impamvu yatumye ubiheba nabyo. Nibaza mu mezi aheze bazwe jina ari umusoma nagiye kwiba ahantu hamwe turi abahungu bane turi twagiye kwiba urumva umwe baramufata baramukubita gushyikaraho urumva umurabo bane twara gusa turi abahungu batatu igihe nakivuga iyo nzira sinuyijyamo kandi niyo mpamvu nakenda ubwo kubundi umwana w'Imana kandi icyo gituma ndakubona nabo baragukubise saya kuvuga sister kandi mumbabarire ibintu byose nabakoreye nabasabye imbabazi. Burya ntabwo n'umwe adahinduka na Salomo na Sulemani yarahindutse. Okay, birashoboka akaba yarahindutse. ano mafaranga twagomba tuyahereza umuntu mugabo yayanse nibuzire ndabwirire usanga Imana yari yashatse ko uyatora tugomba tugwa amahirwe tora no mafaranga ugende urabe icyo ukora urabe icyo ugandaza nitwabona ko uratera imbere tuzokongereza undi mutahe kandi urakoze cyane kuba wahevye inzoga. Barakoze ngekongereza kubera jewe nari mfise akazembure mu ikorera jejenye nta kibazo cyane. barakoze Gahungu Imana ishimwe vuba kuba nawe Imana warakoze. ibongere umugisha. Urakoze nawe. Ndabona ko atakintu kimwe kibera ubusa hariho abantu bapfa kugira ndabona amanezerewe cyane nubwo ibibazo usanga ari byinshi no kwihangana wamenye gute ko dufise ibibazo? Ndavuze umuntu waba mu nzu nziza nka twebwe tukagira amafaranga tukugira gute ibibazo? Yego urashobora kubonera ko mu mazi ibibazo dufise mugabo n'icyagenze nkasanga genga barasa tukaza mu ijoro wamuhawe n'ingorane zazamanije se dusanga ibintu bisaga mu ntango umunezero mu nyuma y'ibibazo ndabera hino n'ukuri kinashaka kubagamisha yego n'ukuri tugebisha mu bigo nge mwicune nge mwicune siheza n'ukuri tugebisha uruje musaza nje Vincent imigamba afise kuko ndabona nabariza kuri mwe niyo muri abandi mwaronda nk'igipolisi cy'igisoda kizakira bacungiye ko atari uko n'ukuri ndabona ngiye kutoroka. kuva mu ntango kuva nkimenyana na Kanyana kuva mu bihe twaraciye mu bihe byinshi cyane kandi musaza wawe ntako atagize kugira ngo atarabe yuko je na Kanyana ko tukomara kabiri mugabo Imana iruta ingabo burya ngo agati gatereswe n'Imana nigahenurwa n'umuyaga nimba ariko aratwifuriza inabi nimba agomba kutugirira inabi ntidushobora kurondera abasirikare ngo baducungere kuko abategesi bafise abasirikare bacungere ntibo bafa mugabo barafa mugabo umurinzi wacu twebwe n'Imana yo mwijoro. Urakoze cyane kuza kutuburira mugabo uwo tugwana ubutugwanira twebwe suri inyama n'amaraso. Niyo mpamvu narishimye kuza kubabwira ko iyo habaye ikibazo umuntu agapfa canke akagira ikibazo hari umuntu yarabizi je numva ko ntari kuronka amahoro muri jewe nayisanzwe ndabizi kandi ari musaza nje ko arabikora mbwa nkabona mwebwe muko mugwa mu bibazo ahubwo ndakubaza ubundi none iyo migambi wamenya gute ko ifise niba mutari ko murayipangana neza ntabanga cyese ko nigeye ribaho urabyumva Jojo ni musaza wanje amanyanga yiwe yose kuva tuca mu bibazo tubaho nabi nikwera ugenyene ubukozi bw'iki bwose ariko arakora ndiko ndabibona ese nshobora kubibona nshobora kubivuga umwanya wose nubwo ushaka Kanyanya ndabizi ko tujya duhuza uje none. Urakoze cyane kuza kutuburira gusa genda gusa icarazi yuko urukira mukasoro gahitana nyoko amekidi naco utaremye biragoye kuvuga ko uzorunyica ubwo twofunga umunsi nta kimwe twoba kandi urakoze cyane nawe ndabona mu bibari mukuzi bebe ya ari mukuzi mbe ninde wa mukobwa wararuzi kwazo kubera nawe Katya ute Katya arakomeye harabota
ubuzima nubwo butameze neza byacu birakora. Aya poa nta kibazo murakoze cyane umutura mukireza. Sawa musigara amahoro. Yego. Mbe akabibe kariko karayi. Kamunda. Riko bisinguru. Yeswe akaba ko karatera tugu. Mama. Uko zikuka chakishi na matama. Kazoba kaguruguru akakana. Puse wako alitonda kazoba kaguruguru nganina. Kanyanya ibarukiye muri sa Hewe ni kuri vuba cyane hageze umva ubusigaye numva umengo tumukorera irigura rimewe hewe ndaremewe sana bimwe rero sinzi ko gusa ndabikora nyine uzoja kubyara utambariye nje kurera umubebe ngoma nzo wa mbere mu kurera umubebe zofuma basi nkirikira bira hino mutera ni kuri karibu zonafashe urabizi nzoza mvuga ujya kare ni indesi yabera hino hano aha mwisite hose nivyo bavuga ngenda niyambere hino biga ibyo bavuga ni kose nicyo gituma nashaka kubumviriza cyangwa ndabyitaho kanini gusa nanjye ndazi ko ari ibintu benshi barabiharira bavuga amagambo nyine atandukanye ariko njye ndazi ko erega birahina ntawe umenya yuko yorenze ibigo ubutunzi ni bubi mana arubahuka kuva kera n'ukuntu yari yaragupfiriye nawe waramupfiriye ukuntu byabaye nta makosa mbere nabifise ariko tubyinumiriza wanyu gusa byaramaze kuba nta kundi nyene tu hanyuma akaca aguma mu matungo ya nyoko wawe neza akajya akaryama akagendesha imodoka ataguze akagira n'akagira ukavyemera kweli ataruhiye gusa nakubwiye nibyo uretse ibyo by'amatungo nabyo tubyihorera kimwe gusa ibindi bazi ko ndamukunda agakosa kamwe gatoyi kabaye kandi katanavuye kuri we suko tumanduva sha uramukunda vrema iyo aba bagore mu gihugu bose bameze bafise umutima nk'uyu wawe nta divorce zo kwigeze ziba mu miryango bose bosazanye ahubwo mpamazi ndagutumye naho mbona turahagurukana turajyana tugenda kwicara hariya mu rugo n'ubundi umbwiye ngo njyewe mpagukigenda kuzana ngenda mu nzu nongere ngaruke nivoti mwitangarika neza ya zane aho nyene ngahanice ngaho ugira akayaga kaze kanceko n'akazuba sinomuhamagara nakivuruga hajya ngo anyumve ndiga umuyamagarire jereka kare nari nzi yuko umuntu afise indi jwi rica ari he Dafrose. Sa. Amakuru y'imyaka. Meze neza. Ntabwo yiruka kera kwe. None ko mbona wazinzinda ata alliance wambaye. Ikuru si alliance reka. Nawe jogenda uko. Nagira ngo ni Gloria wanje. Hewe. Gloria ni wowe nyene afise cyo yatanze ku Mana rega no kubyara n'umugisha. Mbe wararongowe. Byahubwo ndenze barongo. Kuko Imana yampezagije umugisha. Ubu camvyara amahasa abana babiri batireye ariko nyana wanyu byari byanase ko avyara Berahino none byaranse Kanyana bya Kanyana ubizanye gute none iyo nda niyo kwande ifise nyenesha niyo kwande ahubwo ikintu kimwe ndakubwira amubwire Kanyana wa ava inyuma ya Berahino kuko ubu nanje ndamufise ko uburenganzira ntibuca ndamuvyarira da fraud nzofa mbonye byinshi ati Kanyana amenya aragutwengarayo naye ngubu uracyatwengara Dafrose nukuri ko Imana urantwengeje kandi wombwira neza ngo Kanyana ava inyuma ya Berahino burya wagiye neza na neza uramugemurira Berahino ngo ubonye etaje ngo ubonye amahera burya n'ubutunzi bwa Kanyana wanje icyo womenya cyoco ndakubarira hakiri kare nimba waratwaye iyo nda ngo ni ya Berahino ngo kubera irya etaje ya Kanyana wanje muvinyuma bavira mu rukundo bavira aho bavuye urahazi wewe atari yo nko upfuye nk'indushi wirirwa urirukamwe ibarabara mengo wasazigiwe n'ivya Berahino
umurondera k'amatungo yiwe baza kari bose bakunda barondera amatungo ya Berahino tuzu subize hasi ubwenge amatungo si ya Berahino bivuge neza amatungo ni ya Kanyana kandi umenye neza nimba wagiye gukwega ingorane ngo amatungo ya Berahino kurugutura amatwi yawe ndakumenyeshe neza hajya ukazonyora hajya muri rujya rupango aha hazoca hamira ibyatsi aho nyene ntiwibaze ngo Berahino hari ikintu na kimwe azogufasha honyene azanye uburofa tekereza ko we nta by'inshuzi wewe azomfasha kandi nubu yaratanguye kumfasha kito gutangaza agufasha wewe tekereze ko je nta matungo namurondeye kuko ndabizi ko byose ari bya Kanyana ntakindi kandi ukazosubira guhonyora hajya ntiwibaze ngo hajya hari icyo uzoja kubaza icyo womenya coco genda uyitware mw'ibarabara kuko Kanyana afise inda ya Berahino kandi umwana tuzi nk'umuzukuru tuzokwakira mu muryango ni umwana wa Kanyana we nawe ugenda uyitwarira mu kanevu ujya kubeshera ngo ni Berahino aho majambo murashayavuga icyo ndisho cyo abana biwanje ntibazokura mwiraba kandi bazokura bato apana kwa Berahino twariyo wakuye wandaya wa maraya mbi wewe genda urapomporana nabo pomporana nabo ngo ngurukucana kwa Berahino genda uzozane kwa Berahino ndakwereke turahuye kuri unda nk'umupfa wo kurusho rukuzuye rukukura hehe rwari rwaranzize ntubona wowe usa n'umuntu ahagaze ntabwo bari abantu ntubona kuri ikiziga ariko wirabye n'isura n'ingene usa wona we wombera mu kazana kabone abona wabitwengeje bova mu bwoko bumeze gute we wavutse ku bavyeyi babiri ariko wewe ndakubaza gawashano usa bubi umukoshi imbwa yimbwa itazi no kwambara ngo heza kuba ngo umukazana ngo wanarunyonga iyo mbwebwe iyo ntumbi y'intumbagane ubwo busabwa butagira icyo bumaze umva ndakubwira wa mukoshiwe ugenda urayerera umengura agakinzi ko mwijo nshaka ko ubona wera Berahino uramaze kubona Kanyana reka ndakwegera untutse unyaka yawe irarenze gukinda amaze kubona umuntu agenda ari kiziga ori umupfu wafuye wapfuye uhagaze unyegere unukire wawe usawe butoga nguma mbona ubuntu bw'ubusazi buhita usigaye utoga ugenda urisobako ibintu by'ibisazi biguma binukira be uva ku mwembe uva ku ipapayi ko shisho kuvuga ko wavutse ku bantu bakomeye wabyewe n'umwembe wabyewe n'ipapayi baje kuvuga kazibe aho kutagira irindero wahejeje kuvuga yekena nakubana nabona gumenga umukobwa w'indero kumbe uri gikoropesho wewe cyo manda kubarire ndakubari ikintu kimwe nimba ukeneye ko nzokugira ugafa wikoreye amaboko hama icyo kizindu cyawe kiri muri iyo nda ko hibungeze Kanyana ntunyicira abana abanda nk'umu wamugeza urakikangurira kurira urakikorera amaboko uragafuta bya urakavyarira ubusa wakizigawe umukoshi bwa yimbwakazi itazi no kwambara gushaka kuba mukazana wa narunyonga bubona Berahino uretse iryo kora ryibara ingene kameze uwo mwaku ryibara he umva ndakubwira kandi ukurugutura amatwi yawe ndakubwira muzaza mugena mwibungize za nyabingi ubwaku bw'imbwa kazinga ngo shaka akavutse kose kaza kwikuruta kwa Berahino akagiye akagenda gusoba kwa Berahino hajya abonye ko muri toilette ijya n'inzu y'umugabo uravyumva umugabo yarongo umana wavuye mu kaburi ndazi kuri shetani umva ndakubarira wakoroye inda 550 iyo nyana ugiye 560 uravyumva neza nta mugabo numwe wo muri iki gisagara atakuzi ibirwaye urwayeho no miliyoni ntuzaza kunyicira umuryango umwicanye aho uranateza rero man warashitse iwacu nta bikoropesho biharongora ikingi yara nuko yarongo atari we yarongoye ko yaba yararongoye ntaba yari yahatswe kwirukana canke ibiriko biramuba ko ni birebire kandi cyane
wowe urabona ko ngaho bikwiye kumvugira nta menshi twavugana nawe ko twatunganya ubwenge wenda gusumba mu mutwe kure niyo iyo ba ntagusumba mu mutwe nta majambo nkayo uri kuravuga uri kuvuga ngo ndeke kwishura gusa ikintu kimwe ngira ndakwemerera nta kamaraso asesetse ayo wanje adufuma aseseka canke aseseka akanyana ishetani kandi ndakubwiye wewe nimba uri ishetani nge ndi nyina w'ishetani nameza amahembe uravyumva neza ahubwo simba nkwiye kuvuga n'umukoshi nka wewe utoga bashaka kujya kwabira hino mbe uvunduka iyo uvunduka ngo kwabira hino mbe so na nyoko kwana ipapayi n'umwembe ubona byogira iparasera bivukamo uzirwa urayerera umara amakarite genda urare hajya mu giferege wa muyara wayararawe nzobarangira ko niri Rwanda yerera na wowe tuzopima amazi n'ubufu wowe ni wandusha umutwe gye na runyonga ndoca mbeba ahubwo wowe ndakuvumye uragapfupfuye wa mwakuwe nubusha wewe nturara unyihanze wewe ndaguhume karibu yari wawe sobera inyuma n'ubwo buta bwawe nyarutsa uno musi twacunze bugari buto budukwiye wende kwenu kabugari ni kadogo gendi wanyu akagari ni gato uri kwazana bwo bufime ndabukuru no musi mabya nimubona kuri ndunga ziba ukeneye kubaho kuri ndunga nabindere nyarutse hari kuri ndunga urahora nto nabimbere ugasaku ibyogora gatoye ndakurangiza anje kubarangiza mwese ushaka ko ubuzima bwawe bubandanya usuye kuvugana akana gato ukaraba inyuma ubuzima bwawe buzaba buhagaze sohoka ni ngombwa tuzuyambariye impuzu nitwa Sora Kanyana narakubwiye inyuma ya bera hino kumeza akunda musubira umuvi inyuma amaraso nababwiye ko amafaranga yanyu ntacyo ndayakeneye mwebera hino ntugire ikintu ndagusabye ntugire ikintu na kimwe umutwara Kanyana narakubwiye ko byatabwa nigeranye kandi sinigeranye intambara narayitanguye kandi ntegereza kwibandanya akandayitsinze narakubwiye bera nk'umundekere ku neza byarasikunde n'umusubirire atacira kubona n'umusinyemeje gusesa amaraso yawe kugira ngo ushikire bera hino mwangize imbwakazi mu gico nishakiye munyereka ko amafaranga ari afise agaciro gusumba bera hino n'umusubira hino ngire ndamushikira kandi niyenze ntaneze ushaka itari gukora icyo ushaka mugabo mureke Kanyana abeho n'umwana wanje kwirinda gusabye uyu munsi sazigira ipfire ku kigura no umva icyo cyo twasezeranyije nawe ndagusabe uhagarike ubwo bwicanyi bwawe intambara yanzanye ntegereza kwimana nakubwiye ko ntashaka kunanirwa
navuze ati hagarika ibyo ugira ukore. Kamure kwabira hino nanje ndamurangiza. Sawa. Wihende murasi. Ndamwica. Ndakubwira ati ndamwica. Kamurasa nandi ndamuturira. Sawa. Shira hasi pistole. Sawa. Vincent, ukabona bira hino agize icyabaye. Mwese murapfira hino Kanyana. Navuze ngo shira imbunda hasi, ahasigaye nanje shira imbugita hasi. Urashira hasi nshira hasi. Nakubwiye murekebera hino. Nanje navuze ngo rekura Kanyana. Sawa, reka tubireke. Ariko reka ubona kunze. Vincent, nakubwiye ko je ntigera naniwe. Byawe byari byarakunaniye. Reka je ndabirangize. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Sinakubwiye twimukura. Sinakubwiye tugende. Sinzopfa tube kandi muri ino nzu.